Mwezi karibu Oktoba. Tuli wali opposite wali. Mtu simu de anyali nene. Adama kusoma zinga 10 Agosti. Tuli kwa Africana. Ni kwa kawaida concert. Ina kusoma zinga ali still. Tuli ku Freedom City. Mwapi Bruce. Ina kusoma zi endaziriwa. Gamwenda se utemba kugenda kule. Oyo mchala inaga na mataka manini. Mwini mwaji. Atenga enda kusoma zeda na peka. Deki nirutoe. Nema nini mwari. Wali. Rasha. Stia.
Omutujju ng'ayina ekivvulu wano ku cricket ovo lwabitete kiyo webale ku vibe gyotukubyewo obudde buyamu kola ku bantu gravity ojje Lugogo 1 October yamu gravity akati